Hadin kejing opriang ya kejing ujor na kejantia Students Union berkesenjok ke wahet cenong. Halor kejing bambit bambiang show jong ke District Library Auditorium ber ke museum kebadan Hamentong Jawai hag District West Jantia Hills. Menteri Sarkar uba kami iktanat Arts and Culture uba asan borsulai haka khalai trik ujeliau arhajar arpuar. Ulal jurip hidaladi kene kejing tei jong Sarkar jela batlap bakala syong senjorlut. Kumta ulo penbena bade ban penpra ban snano reg batamai nag benta kejing singan jong ipat ba bat kinong trei katanat Arts and Culture. Hagini kejing jurip lasan ran lang yo basan borsulai deki he officer jong katanat Arts and Culture kinong yalam jong Jantia Students Union bag senjok yo wahe cenong jowai. Ubasan borsulai ugoong bogla saki dalaki jong kikmat ba ke auditorium kala syong senjor bha. Ha ka ba kipaya bat kibim kila sedang ban orpat bat wat kinarod kila sedang ban paulut cabar bat kene kejingtai kam long syuk ke isingan. Ulong ba ka ba itham mula kalong ba mariatib ban jurip kene kejingtai kladan kejing trei ban maramot ke auditorium bat senguhun ruem nomor kamlong ka bayhap tang ban chumaramot. Henry dan kambet ban sinat mai na kebenta kejing bit jingbiang bat kejing singan jong kipat ba jong kerilom jantia bat kinong trei ke Arts and Culture. Ubasan borsulai ubdairu na keseng BJP ulong bo unsukerpat ke technical team jong ke BJP na Delhi ban penlong ya kejing jurip. Bat ban penkre ke detailed project report na kebenta bante thamai no ek auditorium. Hagabau ne dan langru kesenjuk ke wahe chnong ke Jantia Students Union ke he ketanat Arts and Culture. Uletho balada penpra no ek auditorium ke barem bat dentai thamai da ke bobot renti ke building bylaws jong ke jela kata bantai sendan da ke basan mala. Nerikan syong pat hadian beladak banjurip beniak kena kejaka daka kenhuna Delhi. Uliathu baya ke District Library Auditorium Hajawai latai hausnam syajar kandai sepak prapuhnyo. Baladatai thamai yaka kan syong ke jingpen kre ke detailed project report ka balak ban kot palat yaka shi sepak kelur tengka. Hadian kini ubasan borsulai ke wahet cenong bat ke Jantia Students Union kila jurip ru ikawe kejaka keberhajan jong kyang nangba Government College Hajawai na kebenta bantayu mat sanam bashirin yang jong uklawat keri ukyang nangba ubala lenela ke jong jingim menekun persya yak Sarkar thareng. Hadian bangala asngap ikat ke jing yathu jong ki bat ki videos ki bakap ni te kala is ir kamtam kana jing hap ki building keleng-keleng hana por Jerusalem tengala bu nom tasi bangan wan jungo italadi wan page italadi te hak jing wan jungo daladi te plai higum tu ngila elit ka condition jong toilet ka jing sema ka ba plai higum tu ka jing hang kam don chu ka jakalit bar lit rukam ilong chu kala karak lut bat pro ko kan auditorium no jong lupo kap kala skam nut kapai pilai mentan ka library hang turu kapai kinong in charge kila ong ba ingi teng tieng yo kala banahap no ko por building bar kajing semua kali kila bam sikjang te ka ba tieng ru kan ka ba tieng ru hang ne ka long ye ka ya kan ka wiring electricity ka plai PE kum tu ka bala chumi ka wire so lum sadeng sa jorong so po ka ba bat ka nalay play hem kan long ka ba ima ya ka ba ma tenda kalau adun siya ka fiar psychosis ka jing gi pat ba ki samla so boy hab kali ka jing tua ki building ba he ki belajar habor ko ka state te hang ne rukla ka hanga chimet in my opinion daga jing keren lang bagi JSU bat ki senjuk ki we snong di jawai te lai sabum ilong advisable son programs tinggal ya ngalasim no ya kan kajing ajumun kaba ngin hab reconstruct kada long what itieng te kabala ban hab anu lo por man ka sikrat te in my opinion ngasim ba ngin reconstruct ya kan da kaba ki technical wing na po Delhi ki bari jong ka parti ke jungi namar ditang ka parti BJP ka badon ya kali la ka jong ka independent engineering wing ka bani arab haboro ko gari but lomba jong ikin wan balek free of cost kim don kam ban si upisa ken pelek ke DPR dakla de DPR ngin se initiate ban yo ka solution po Delhi but ru da kajing kuah ai babun balang kat opinion ka ban reconstruct ban pran kan ban sinana do bat mai te ngalai jumur ru bakin form no ya ka monitoring local monitoring implementation committee ya bagi pentre kan la ngalai assumption hari nabut Kenang bagi kum ke nong ke kam jong asnong bat kini ki Jantia Student Union bagi seng balang kini oban page no ke
ba ka provision mentala du road udah do arsan mm na do sopo belum tiket kum ko provision ka simen provision ka dei haka sisin kle ka dei belum chibo berni ka dei belum chibo berni kenapa kan detect ru ya corruption bikin mio so bania corruption mereka ka bania tu ya tim ya ka pisa kan long ba apa pisna ikum gini building na menang kam ju pa ba pinin berkat ru menden berkata yang di simet bala abiang simet lagi engineer lagi officer bagi cuya ba me ka pisa pa ba berkat dia ka safety ya ka safety jongki mensim breu dah kata ka komiti independent committee kan ya monitor lang bat ka da engineering wing lah ka dia peludi naga MGC naga no bagi entrust bat kita ke concern kontraktor na company kin pajman kasi hangta ngomot kada kan long nang nes kamat ladi ben adopt dengan polisi aman lagi dong sedong kabam dei mensulung independent tang ka department concern department bu kontraktor po mi gidor bar song ki student union ga gumbangi ya ayung hangne ki local sing samla sing te kiru ki kin don lang krang bakiru kin monitor lang bat paj ba ka biang ne am gor ko china ka kan kum ko provision balabu Hagni kesengi Menteri Sarkar ulalit ru banjurip ke amphitheater ke batai muslengkat jawai kamtam hawali opdiang ya kejung ujor ba syam lapenan kam mekene kejaka mentalasan senam. Ubasan borsulai uloong bayak amphitheater ladak banchna naduk kesenam arajar kat nyau. Rehaduk menta syam lapenan kam bat kene kapeni syai kedar bakatanat arts and culture kala pulam. Naba kam syam lalak benpenan kam mekene kejaka bat kam syam la sya'ru ikiwai benpenan kam. Ulang bagi jingtmu banchna ke amphitheater kadai bagi patba kenyawan pendonkam. Hendrai ke basngusi kalong bamenta lasan senam la syukhang tala bet ke amphitheater bat menta wat gejing hangyet kilap utlud bat kiyet kilapat. Ubasan borsulai ulang bagi tenat arts and culture kamla ban play ne penyat ke amphitheater kumta dai benia soino ada kesas sekolah ban itino ah kedor bar snong mi mentedu bat ke Jantia Students Union ban penyat yakne ke amphitheater. Ha kabedai bat ka jingbam pentip BA ki officer sarkar sepang ke jingkhang kerdap ke amphitheater. Ubasan borsulai ulang bon khot hadir ki officer halor ke jingkhang kerdap jongki ke amphitheater mentalasan senam. Bat ka jingbam pentip BA syau sepang ke jinglong jingman jong kani ke jaka. Te ya kan nalai la shna ha usnam arajar khatnyo kat kum ka te ka record ko badon. Tenadu arajar khatnyo hadu menta ki kam utilize. Kampunan kam, kumakantin ko ang yaladi rukim ba mi kuwi rukim ah, kalong kumta. Nangalawan jurip ne pe, te irang ba asong ba nang ne la ajumut ba pawa nang liang di present ke siuru nga so kumne kalalong total failure of the concerned department. Baladap sina sans them, balay kam utilize. Kaya ka motive behind mo pisinagan. Asong ngi kumiya ka ne kajing tumu ba sinagan ne bagi samla samoy kini oban penon kam ya ka. It's very shameful. The immediate step ngan I'll take up number naga mengalai ida kamat unamo. Tigni lightly kimat ulawan ra hantai po sekretariat hari sodon bok par menta si kelong ba darga jong kamat jong komet by minister in charge lawan ban peji ni kejaka ba dilalap ba dilasam ba shibun ki jing ko trikam nang department of agriculture din ba shim mai inget skam liang sanghi maliang ga ki senjuk ku hnong yang gajwai ba kami mentru ba kini amphitheater ba ki event tasngi kendai ka ngalaban ong ba kendai ka kaspa ka beri jong rilum jantian ni ka jong gajwai bro kawai hendai ka jingu kejar ka jong event tasngi ikermen ba ki senam benwan ki benai benwan bagi kena samla kisnong kitau kini kemen ni risa hagni ka platform ni hagni ka jaka ke bangi don lang mentah tingi kermen ba liang minister ben sim kia ban kemjuru yang ke officer ke employee ki kam beri ban yadai bagi di amphitheater kemudian hapo mi metudu ani hapo jawai